Assalamu alaikum. Амансыздар бардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен Ош Чапалак базарындагы Европа, корейский, американский дүйнө жүзүнөн келген өзгөчө унаалардын баасын айтып беребиз. Тез жарыя каналы сиздердин кызматыңыздарда. Жарнамалар боюнча 0990 00 18 номерлерине байланышасыздар. А биз болсо баштадык. Алгач эле бул жактан баштап келели. Атактуу көрүүчүлөр. Hyundai Grandeur баасын айтып берели. Кара түстө. Чыгарылган жылы 2017. 2.4 объемда. Температурасынын көлөмү 2.4 экен. 10-12 литрге чейин расход. Автомат коробка. Телефон номерлерин көрүнүп турат. Байланыш бересиздер. Номери бар. Assalamu alaikum аке. Акчасы канча болду? $16,000 Гүрөнгүч. Ешкине чыканап койгон жерлери ушундай. Электропакет. Мультируль, монитор бар. Камера регистратор иштейт, барбы? Же жокпу? Ал жок экен, Автомат. Жылытуу системалары бар. Ардактуу көрүүчүлөр, жана ушундай эле кара гүрөнгүч булгар экен. Панорама жок. Акчасы кеми барбы? Канча болот? 16дан түшүп бересизби? Грандердин баасы 16 экен. $16,000. Келиштирип сиздерге түшүп берем дейт. Антан байланышыңыздар. Бул жакта болсо Morning, Kia Morning. Комфорт. Номер бер, түртүп койсун брат. Номер бер. 2021 экен. 3 жыл болуптур. Bir объемда. Комплектациясын көргөзүп коелу. Электропакет, мультируль, автомат коробка, монитор бар. Жылытуу системалары иштейт. Климат контроль бар. Акчасы канча болот? 845. 845. $8,500 $845,000 Сомго. Кола сомго канча болот болчу мындай? Түшүп бересиңер да? Кичине. Канча түшүп бересиң? Көрөңүз. Канчаларга сурады? Сурайлыкпы? Сурайлыкпы? $845,000 деп аттыр. Kia Morning ардактуу көрүүчүлөр. Сиздер да сурап коюңуздар, жакса байланышыңыздар. Азыр Kia Morning аягында актуалдуу болуп атат. Көптөгөн Кыргызстан булуң бурчундагы жерлерде. Ушундай баа. Kia Morning тарт деген агалар үчүн. Santa Fe'nin баасы канча болду сурап берейинчи. Ага канча болду баасы? $21,000. Охо. 2019 жыл, дизель. Автомат коробка. $21,000 экен. Santa Fe. Левый руль. Сол жакыр. Электропакет, мультируль, монитор, жылытуу системалар. Кара булгардан экен. Айтылган $21,000 кеми бар экен. Пробеги канча болгон ага? 105,000 Аз экен, 105,000 чакырым экен, ардактуу көрүүчүлөр. Ушундай. Бул жактан Малибуну тарталы. Chevrolet Malibu. 2017 жылы. $3,500. Коробка автомат. Номерлер жазып турат бул жерде. Ак түстөгү Malibu. Салон бир көргөзүп коюн сиздерге. Айланча. Электропакет, мультируль, монитор бар, автомат коробка. Панорама люк дагы бар экен, көрүүчүлөр. Assalamu alaikum, жакшысыздарбы? Эмнеге? Амансызбы? Баулатау канча болоттур? 12,5 сурап атабыз. $12,500. Бензин екен. Ишиңиз тартып турасыз бага. Комплектациясын көргөзүп коелу. Электропакет, мультируль,
монитор дагы бар да. Жылытуу системалары менен карабулгардан экен. Көрдүңүздөрбү? Hyundai Avanta'ны тартып аткан учурубуз. Чыгарылган жылы 2018. Бензин 1.6 объемдуу. Коробка автомат. Siz kança dediniz ağa? Kısasın. 12,5 so'rab o'tamiz. Ha, meniki suratga oladi. Kança versin bu da böyle de böyle. Gorotça. 12.500 dolar surattır. Avante. Benzin eкен. Көрүңүздөр, жакшы аласыздар деген ойдобуз. Европейс 810. Акчасы жазбаптыр. Kimden eкен ээси, сизби? 5 номердеги көрөбүз. Номер жок бага. Арчактарын берсе айландырып көргөзүп коюн. Ардактуу көрүүчүлөр. Катринин чыгарылган жылы 2019. 1.6 объемда. Полный комплектісі, а? Номерлер бұл жерде тұр. Байланышыңыздар. Ақшасы қанша болды дедіңіз? 1 миллион 250 мың бе? 1 миллион 250 мың кемі бар екен. Электропакет, мультруль, автомат коробка, монитор бар. Қарабұлғардан екен. Көрдіңіздер, 78 мың шақырым баға. 78 мың екен. Родной өзінікі. Шақырым. Краска өзінікі. Көрдіңіздер, 78 мың шақырым екен. Егер де жаққан болса байланышыңыздар, номерлерін қалдырып қойдық. Машина полный шумка болған. Уна шумкадан өткен екен, ардақты көрушілер полный. Жақса байланыш өресіздер. Сізден бе? Спорт? Қайрадан. Сіздерге. Қып-қара болған. Санатан көргізел. Пробеги 144 мың екен. Шақырым жүрген. Объем 2. Газ. 2020. Автомат коробка. Свежий перегон. 15.100 доллар екен. Ішкі салон бір сірә көргізіп қойды. Көрдіңіздер, монитор бар. Ауал аяғындай жақшы. Аға, кем болу? Кемі? Кем ол өткен? Сөйлешесіздер. Жақса байланышасыздар. Морнинг кімден? Есі отырады ішіне. Кия морнингті көрелі. Көрісілер. Ekim müçeken çıkardı. Benzin. Pробег 9.500. Vay bu ilginç azı. 11.400 dolar değil. Akçası. Жөнел өтіп кетінген жерде. Жақса байланышасыздар. Жаз қанша болып тұр аға? Ова. Жаз қанша болып тұр? Қана? Жас болғансыз ба? Болды, бара келді. 2007 жылғы жаз. 10.000 доллар дейді. Автомат коробка, электропакет. Көрдіңіздер. Демек, бағалар шындай. Біз болса, алды қарай ұланталы. Ардақты көрушілер бізге жарнама берсеңіздер болды. Тез жайрай каналына. Арзан сапаттуу жарнамалардың бары бізде.
Sanat Akim'in sizden mi? Spark. Qancha oldu ақшасы? 630 ming ekan Spark'ning bahosi. 2016. Koreyskiy. Nomeri var ekan. Sizden bağa? Qancha qilib berasiz Polshaga? Monitor var. Qizil burg'al materialdan qursalgan ekan o'rindiqlar. 500 qancha? 590 mingga shu Chevrolet Spark'ni beradi ekan ag'asi. Söylesingizler. Daha tushib bersa kerak. Keyingi qatorga o'taylik. Qaysirini ko'rib qo'yaylik. Ақшасы qancha bo'ladi ekan. Qaysi kimlar ekan ağalar? Sizdenmi? Ақшасы qancha oldu ağa? KJT 2020 avtomat коробка свежий, benzin. 23 ming chaqirim yurgan ekan. Ko'ribsizlar. Endi ko'rsangizlar bor. Ақшасын qancha dediniz? 19 ming dollar ekan. Mana shunday baholar. Spark'ni taptık bahosin. Gebirlerin bunaların bahsi yazılgan emas. Biyom. Bahasini жазбай qo'ying. Bunda istoriyani qisqasini жазып qo'yibdilar. Server. O serverlarning бағаларын жазбай qo'ygancha taq bo'lib turur. Tizib qo'yib turur biroq. Toyota Camry 2012 hibrid ekan. Полный комплект deydi. Ақшасы 16.500 dollar ekan. Sizlerden mi? Ақшасы qancha oldu ağa? Tübü qancha bunun? 2004 ekan. Elektropaket. Bozg'uch Bulgariyadan ekan. Avtomat коробка. Mana shunday deyarlik бағалы. Sizlerге заманбап шарттағы мықты мұналарды тартып шығарып берген. Бұл тез жария каналы болды. Ардақты көрушілер, бізге жарнама берсеңіздер болады. Сіздерге сапаттуу жарнамаларды біз тартып шығарып береміз. Байланыш номерлеріне чалып беріңіздер. 0990 00 08 13 номеріне шалсаңыздар болады. Ақшасы қанша болды аға? 850 мың дейді. Тағы бір Toyota Camry'ni көріп қойлар жақты көрсеткен номері менен. Телефон істейді. 2004. Катализатор бар екен. Газ, бензин дейді. Жақсы байланышыңыздар. Жалпы эле мыналарды үй, чек, бүт бардығын жарнама кылабыз. Арзан, сапаттуу. Андыктан бизге байланыша бериңиздер. Тез жария каналы. Сиздер менен ардактуу көрүүчүлөр.